Teka layo sanction na katong oras pa po yung kapulitro. Nang tapat government, yung state government, yung kamigalya, macam yo ala pen yo kalakot tanda nang tapat yo ki allotment artily contractors nang tapat kakam kalay. Nado upnay much. Dat kini trainee buruk ni representative of the Jibril ni trainee mamtaki pa lagi jumpa jong kita. Ya kata kada jum shisha ye ba usi emulale pak friend. Tangba ula klub lang bar kato ka prapo kendai fraud karan. Tangba actually nila yo ans pak pro kata kada ka sanction amount in 2022. Amenta ke prosedur kadang lihat prapo kendai fraud kadang lihat nata. Pat yo ada kata. Kadang kalau kita ada ulapan additional amount. Ya kata kena orang layo ans pak pro lada honorable MP jongi ulayo biang aspa kanai ko pertela kamen susu dia layo tang kata ka DPR kasimpor kasimba sistem chobna aku kalau depends sa kapor ba sa gawero ni haputin kata goy ka DPR ni mla mabibe sis ni arsi kasimpor mabibe hablet survey non chedong one by one. Kumulungin niyo sanctions within CCRC. Yun na naman niya. Kata te kam donong rin na. Kade ba ngamti beli ki penik kubor kumturu. Tama kade ka ban pumbit kapit ba na ba panilang kapit ba sa kabamday. Kade ka borong. Kumde linong ikla. Hindi na panilang kapit ba. Hindi panilang kapit ba kabade sisa mani kata reality ba ina de black ni penik ikot islam. Ki sanction aku akan nyuruh mengenai syukur araja apply istang tripat berdoa maafin mengenai macam araja. Baru ada kecilan berapa wata kasar hendai dulu. Kita ini diwet. Kembali balik. Kumong deh kamu yang hukum insaf. Hendai bagi hukum ini boleh. Ibu cuma dia yang bagi kecilan lagi kecil. Apalagi bersama dengan pemungkiran mereka, mereka bersyak dari pergi, dari begini kapal, import kontra yang konten, kontra, kontra yang mama, import belum dah, pensiun itu ibu begini kontra, ini situ ini kontra, ini, mereka pensiun dulu, nak ini kerja, begini, kalau bersoal, ada siapa kontra, ya tak sih. Orang berbanding cilok berbisa. Jadi kita cilok berbisa. Cilok kalau kita apa, jangan bersorga lagi.